Ya, uyabona namhlanje seke sithi fatapata kancane.
ngendaba yezelamani. Uyabona amalizelo labe izelamani labe babili okanye labe bathathu noma nje labe bane. Kubalulekile kakhulu ukuthi maye sethe wabe khona ubonileyo phandle aze nayo umakoti kwabanye abafowabo bambonisa abafowabo bethi bafowethu nangu umuntu esengicabanga ukuthi uzazokhulisa umuzi lapha ekhaya. Kanye nalowo futhi omunye olandelayo kube ngokunjalo bakithi maye sethe wathi kumthola umakoti aze nayo kwabanye abafowabo bambonisa abafowabo bethi bafowethu nangu umuntu esengicabanga ukuthi uzazokhulisa isibongo salapha ekhaya. Ngoba into esihambe yenzakala kimi lo mntakababa ibuhlungu kakhulu bakithi. Umntakababa seyehambe waziwayetsho ngidila ikhambi lenhliziyo ngale ekhoneni lapho kade ngigijima nsiyathi kha khona ngibuye lami ngisula umlomo bakithi ngime laphana. Manje qhamuka ngibuya le komhlaba uyalingana ngithola lo mama uyaqhaqhazela lapha ekhaya umuzungu ujabulile bathi yakhulu umuzi kababa. Manje isimanga nasi bantu bakithi angazi ukuthi siyophila njani mina nalo mama. Awubuthi lingenile ichitha umuzi lamhlanje ekhaya. Ya ngokunye kwakhona uyawubona nje uyakhuluma usikababa kodwa isimanga yilesi angazi zophila kanjani mina nekhambi lenhliziyo yami iqalaqala lami unakathinda washintsha nemalangeni. Ngoba nyamazi loqala futhi lokophe futhi yasitshela unjalo uyadelela mntakababa shuwa wase wawuqada wona lumdyeni. Baba kodwa isimanga yilesi angazi zophila kanjani mina nekhambi lenhliziyo yami iqalaqala lami unakathinda washintsha nemalangeni. Ngoba nyamazi loqala futhi lokophe futhi yasitshela wenjalo uyadelela mntakababa shuwa wase wawuqada wona lumdyeni. Ngizokhuluma kanje besihlezi kamnandi lo mntakababa sonke isikhathi makushaya lesi sikhathi siyabe sisonke sidla inyama futhisa kumnandi. Kodwa manje mangithi ngiyamfonela ifoni ivele ingene ku-voicemail. Kwesi isikhathi mawuthi uyafona uzikwanjwa nguye lo mama ozothi hayi bana kanjwe akekho uphumile sizabuya silifonela. Abantu bayangibuza wanyazi phela kukhulula ukuthi usuyamukela isimo uthando lomnandi kodwa uqaphela abadala bathi indlela yona ifundo kwabaphambili. Umthombo oqophozayo uhlala ugcwele amanzi. Umthombo oqophozayo uhlala ugcwele amanzi. Amanzi lapha amakho aphinde ahambe futhi isiluma linetha. Uqaphele mntakababa ungasheshe ukuginya ngoba uzophinda usheshe ukafula ngoba uginya kutshisa mntakababa. Bayakhala abafana bambonke abafana bemakhulila kings umabranko kids kanye naye umzukulu wami umfana kaNkosikhona ngubani wayisini. Uthi hayi malume kanti bakwenzani laba bafana. Ngithi hayi abafana bayekele bagijimela lokho kutshisayo. Alo bafana mntakababa sondela lapha kimi silungise le ndaba ngoba ngiyayibona iyakhathaza. Abantu bayangibuza wanyazi phela kukhulula ukuthi usuyamukela isimo uthando lumnandi kodwa uqaphela abadala bathi indlela yona ibuzwa kwabaphambili. Umthombo oqophozayo uhlala ugcwele amanzi. Umthombo oqophozayo uhlala ugcwele amanzi. Amanzi lapha amakho aphinde ahambe futhi isiluma linetha. Uqaphele mntakababa ungasheshe ukuginya ngoba uzophinda usheshe ukukhafula ngoba uginye kutshisa mntakababa. Yeso MK Jamela ngalo mbizela abafana bami bonke mntakababa ubatshele ukuthi hayi ngiyabafuna kule meeting yaphuthuma la ukhona kumele sikulungise. Awuthimela lo moyosi uthini uthandaza laphana khumbula phansi le egele endaweni yasematankeni bosisi uManyandeni. Abathandi be-African band labo bayakhala bathi hayi man akumelanga kube njalo bafana bethu ngoba sisayithanda.
Yena What